Lamshogo jotno no aneo video taisha tininke challenge ni day 2 jara katal video nai tangnai rok saimia kongke borno sanai anke 100 de challenge khai tongo ga challenge ni tini day 2 100 de challenge ang tam challenge khai tong male push up 50 bar pull up 50 bar squat 200 bar plank 5 minute ओमफ्राय hanging 5 minute amsungno tamningke ek bosor kasha tongkha kaya kho haipong kannai tongkha tophono amorok maya kho ang tak phano hingke amoni sai saijungno challenge khaike je amo 100 din ni bising mana sinangai hinai tamnika amorok khas khaya angkele bahai ke manai ba hingke challenge nama nile ani bagui bo kaham no hingke tamnike mo tak phansi maya kho ang asuk bosor khai tongkha bosor bolte asuk din khai tongkha bosor toine kho ek bosor kannai khetha tak phanjo push up main si maya kho hingke ba emni pull up jang 50 times khani nin sayada pull up le isa asa kom hapono to tong khuble tini day 2 tai 98 day tong khu hingke harmani yakho hingke ang oro tam saitong background gan rijak hingke ba ang voice over tongkha dunia asuk kotoro sini borok ni wangsungmani asuk chikon hayadana wngkha hingke tabuk hingke ang squat khainai squat sakang chengnai hingke squat khainani sakang tabuk kisa yakum rok koko khai tongo yakum rok ni stretching khai tongo yakum rok hingke ang emne squat hingke leg day puro simi se khayo hingke tabuk to ang emni ke challenge najakba hingke daily khainai miya day 1 o hingke ang khaika 50 bar hingke tini day 2 o busuk bar tai kisa japan da pariman amo nainai ta amo nainai khe bat sirika di pura 30 bar kato tuyo se wahana pura yakum harmani nai tongkha pura aske yakum khaimale batharo kachi khaima tongsiu genoro bo lekhai nai di ang koi bar khaika hingke miya angke to 50 bar khaika tini hingke 54 bar khaika tamni hingke miya 50 bar khaiye ang 30 bar se yakum khili kokong thangka hingke 30 bar to bathangmaya miya 50 bar tai kisa charle bari nai hinai amsi jorti khaika hingke amsungmai no thuya kosa totra sebi lai hojaya kaisa kosa hingke thangka ang abunia gulo khailainai tabuk hingke push up miya push up kuno mote jati khe khaika 6 bar hingke tini hingke busu khaima naikana tini bo ekdom sele jang no hingke hapono khainai challenge jehetu najakba khainai naine haria amo kono busu khaimung khaida amoni to srungna nangta miya 6 bar khaioni tini tai ek phano barina nangsina hini ma khaiti kata jati ke 7 bar amti ba inglia push up ko normal best sini ma srungsinai omo bo naha de khikok ke ma khaika ne amti normal khaino mara mano hane try khaimani ta 3 bar joti form kaham na besi simino try khaisinai sorry hingke abunya gulo iko thangjo kotai kaisa jaga iko amti kebo push up khaimano honai aro khaibai hingke tabuk mo bo try khai tongjaka omo ke khaika chai phanongui mano omo ke 7 bar khaika ta tabuk hingke te kaisa challenge ni digi chenglai sinai aga gulai sinai tabuk hingke plank khainai miya hingke 1 minute bujani khaika hingke tini hingke busuk minute khaima nagido norok nukha kamasmani miya khai kun mote 1 minute khaimangkha tini hingke busuk second si sari second 35 second je kun mote aro dom laite to ingi thangam ko mosang khaika hingke tabuk hingke pull up ni bagui support bai khainai logo basino direct khaike ba bahai ke manai ba hingke abagui or sakang sikinai tarpore se ano pura uko thanai boko pull up soi mane sana sirungya bujisidi hingke ang ani weight hisabai riui nakha je hilingma hisabai hingke amo khaima si tamjani ching ra haing to yada naile yaksi sogya hai tamjani machine kisa kra haing jak machine rok bo jora mapa kre hai thik kre bo ni bo machine ni mood swing jak tabuk hingke tolao phaika tabuk hingke hanging tongnai hingke miya hingke 13 second tongkha tini bo busuk tongman nagi to hingke tamsuk tongmai sido yak pura yapha sawi phaio wahano
Mia se 13 second tong mani tini bo amse bari bi me ki sapat ongkai Day-3 wo 20 second tong jaman amonai lene ke tinin bagi asuno bye.